මා සිටි කවුන්සිල් 4 වන දවරුගේ සතක නොදී වන රස්මී ආම ජස්ස මරහබා දන්නෝ මේ නොසේ කොරම के दिए हाजिर तिब्बेवी सात बेफरो फनर बेफरो हाजिर तिब्बे हम जैसा बैरोडन फनर बेफरो हम कोरम हवाती अवन जैसा कुरी केंदा अवन एजेंडा पास करो हुशाला हम इत्तिफाक पास है एजेंडा आइटम दे 16 अप्रैल 2015 बेबन मासिटी काउंसिल के 4 वन दौरगे सत्य नोदेवन रस्मी आम जसागे यौमिया पास करूं शाला मैं इत्तिफाक पास है तार को तो मोडिस्ता बैंकिंग तमुंदा हिदमत फला कुरमा माले देसर देगा एटीएम बेटमा मी एम हुशाला हवाती बेळगोंडो मीति काउंसिल बगेन्ना देन एम हुशाला हवानी अने तैसे कोरी एता इफरातुग तंकोल होदो देन अलगोंड फ्रेंड फ्रेंड मु फुर्सत एमएनएस हुरिया बैंक सोन्नजे देन मी एदिमादुग अलगोंड मे मेहर इमारे नुमा कोन अलगोंड मे बारस्ते मोजिफुन एतन दाने देन अदि एदिमादुग लॉन्च तक हुरिया चोले तनक बात वर बर मी हूं हिसाब को एदिमादुग बस खादा बैंक फैसिलिटी एतु एक उंदुग बड़ा ये तो नसदी अलगोंड काउंसिल मोजिफुन पर हुशाला दानी मी अलगोंड मे लैंड कमिटी फनवाफा लैंड कमिटी तो दिरासा को हदाफा मी त्यादों अदों अबरा गेन्ना देन मीगे आइडिया की अलगोंड मे आमदनी लिमेन कोतक मिकन कुरु अदि मी मार्केट रेटुगा मिकन कुरुम अलगोंड मे बड़ा मी एदेनी देन एन्न बस अलगोंड मे कमिटी अदि बैंक का बद्दो को अदि इतर वाह दक्काफा कुरुम के मे अलगोंड फेन नहीं अलगोंड हुशाला दा मीति लैंड कमिटी फनवाफा इतर दिरासा को फा गेन्ना किला तो फेन एपिस बेफ्लो बेतो इच्चे विदालो रिपीट होता चलता हूँ अटो मैं विदाल वे अलगोंड स्पेन मनी मी बिमु कमे भी मा फ्लोइन नुनिम्मा लैंड कमिटी को लैंड कमिटी हुरिया मेंबर का मशवरा बातिंग कमिटी मरोहाला का हुरिया कमे निम्मा देंग फ्लो के नस वकुल सलाम को मुगतो मिति कुरंजे कमे फास कुरंजे को फास को होती या मैं कमे को तन निम्मा शुक्रिया मी अलगोंड लैंड कमिटी मी ति फुनवादाना देन अलगोंड मिकम बदारो के मी काउंसिल में फायदा हो गोतक मार्केट रेट मिसा के मेहर मार्केट रेट फंसास फस्त्र हो गवडनी बिमु कुली ये रेटु का मिकम मान के गोतक उसे अंगवानी में ए अलगोंड मी फुनवादान लैंड कमिटी थैंक यू एजेंडा तो हमारे सिनेमा दे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट पास करमा में मशवरा होते हैं मी यानी अब मैं रस्मी को मी किया देन रमजी तो बेरो ऐटम मेरा आधे कमाल अनेक ऐटम वस्ताना मुकुट सलाम करो तो ऐटम फाहे विमेन एंड यूथ कमिटी निमाफा वीकेंड मार्केट बेवमा हम साफा तारीख है नाम पास करो मागोड़े तो मशवरा करते निम रिश्वा शुक्रिया मैं विमेन्स मार्केट की अल्मेन राइस एरो मेयर कम को होने वेरो अल्मेंगे अने स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के दाशुम अने हिमेनी के पास को अकामे दो देंग एगेंग अने अदे अल्मेंगे मिहार के मैं अवस मिकमा बारो अलाती एक्को अल्मेंग कमिटी मिहार पास को मिवानी अने मी मार्केट बावालन अने दोंग दराद हेंगो एमागो का दे मार्केट कियम विस्ननी अने मासिक मार्केट then alund hushaalalam beenuvani 8th 9th ga ane mega ane me market purta market kuriya genda
දැන් අදි මාසික මේ නම් පාස් කරා දැන් අදලන් පාහ කොල්ලම් බේනු මාසික බේනු කොල්ලම් අල්මෙන් අනේ මේ මිහාරු ಹೆಂಗා හම ගින ප්‍රෝග්‍රෑම් තෝග ඒ මාසිකයේ අලුමගේ එබ්‍රිවියේෂන් දත මාලසිටිග හැම ඒ නම් බේනු කොල්ලම් අනේ කොම්ම ඉවෙන්ට් එක ගවස් ඒකත් අලුන හොෂාලම් බේනු වන් 8th ගයා අනේ 8th ගයා 9th ගයා මේ අනේ बावंशा दें अने मासिक मिनंग अने पास कोलश शुक्रिया कौन से सही फीचर डालो මේ දෙතින් කම පහ කොල්ල මේ අල්ගුන් මේ මාල් සිටි කවුන්සිල් ගේ ෆරාතුන් තෝ මේ මාකට් ඉන්තිසාම් කොන් හින්ගානි කමක සුවාද දන්නවා ते ඒගේ තොර මේ ෆස්වන මාදාගේ නූලුගේ මාකට් එක හුන්නාන කැටගරි ත ඒගේ තෙරිය මේ කාබෝතකෙති ඇත්තරිමසෙක්ෙන් අදි ගස් ඇත්තරිමසෙක්කතුගේ තෙරේගේ හිමනේනතෝ ෆිහුමා එබාවතුගේ එච්චතිවෙ සිමනේනතෝ නූනි ඒ හිමනාලම් ෆෙනේතෝ තිබේ ෆුල්න මේ එදකන්ත අරුන් සාෆ් කොල්ල බේනුමනි ගෙත विश्व हैंडीक्राफ्ट का हम हिमेने फेहुमस දෙන් ඉන්තිසාම් කුරොන්නේ අල්ගොන් මෙන්තෝ डालमें माल सिटी काउंसिल ඒක මානේ කේ අල්ගොන් මේ හැබැයික කොන්ට්‍රැක්ට් එක දීගෙන් එමිහුන් ලබා ඉන්තිසාම් කුරවණි කිනෝනේ අල්ගොන් මේ ඉන්ටර්නලි දෙත්ත කොරා අනේ මේ ගාල්මෙන් බාලන් අනේ WDC ඉන්ක්ලූඩ් කරන් ආදි අනේ NGOs තෙන් ඉන්ක්ලූඩ් කරන් NGOs ත ක්ලබ්ස් තෙන් ඉන්ක්ලූඩ් කොක්ෙන් කුරියකෙන් ආද අල්ගොන් සායිත් කරන්නේ කුරේ दिन मिको तो कम हिंगे और कॉमर्स कंते तो के फारे का आउटसोर्स से करेंगे देंगे तो हम के साफ को डाउन में एक नाना ने अगुण में निम्मा पोएगा नो ही मिज्जा बाय फारा मी से का साउंड का चैनल वस नो टेंट टू झुमका कमन न आसमान है मी මේ අල්ගොන් ෆාහ කොල්ලම් බේනු කුණින් එක මාර්කේට් බේවිර අල්ගොන් කොම්මස් වරගේ දතිතකේ කුරිමති වෙ ෆොහරි අල්ගොන් මේ හොද්දදීගේ වර ෆීකලාකෝ ඉන්තිසාම් වේගෙන් බේවුනි මේගේ බදුනා මිතන ගන්න ගොෙව්වේ එම් ෆහුන් අල්ගොන් මේ වාහක දෙකෝනිරුග නිම්මි මිතනුන්නේ ඉන්තිසාම් කුරානි මිතනුන්නේ ඒති ඇඩ්මිනිස්ටර් කුරානි බේසිකලි දෙන් ඔෆ් කෝස් ප්‍රොකියෝ කුරාන් ජෙහෙන සවුන්ඩ් ආයෙබ්ලා එහෙම ෆහක් කොල්ලින්ගේ තමයි ආද thank you saif එම මේ මාසික එනම් පාස් කරු මහරාදී මේ वीकेंड मार्केट මේ रेग्युलर का बेवम अदी बाबानी दोंगदरादा मावगा कम गोता फास्ट करना गोंडो शाला हम आइटम फास्ट सिनेमा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कॉन्सेप्ट माने अभी को तो आगोन में तो मालूमात दी एक कॉन्सेप्ट फास्ट करो मत का मी आगोन में कुरे के अंदर मी रमजी आसे चेता क्या दे माते बे हुना मी बदलता क्या दे रमजी एजेंडा हमारे दिहे राज्य इमारत कुरुमुगे सिनातुगे टेक्नोलॉजी या बिल्डिंग सामानाय इदमेत दक्का दमुगे गोतु मोल्डिफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन दिस फंक्शन हर बाबा बिल्ड एक्सपो का मासिटी काउंसिल इदारे बैरुमा मेदु मशवरा को गोते निम अलवन में मीत मिगेनई और माल सिटी काउंसिल की इमारत कुरुमा मेकंततोगा और बड़े ही तरह फॉर को दे बेका बाती असो मिखादा तनेगा इमारत कुरुमा में हुरिया में तना गोसादार अलवन में बिकोन दे हुरे हिदमत कियादी एक कुरुमा की मुहिम का फेंडाते अलवन में मी एमी हूं अलवन में नबे मी इनविटेशन आस बैरिवा ये अलवन एदनी मिकमुगा अलवन में बैरिवे मी मासिटी काउंसिल मिदे हिदमत एमन उलादार का मालूमात देना गोतका कुरेम अलवन रो तेरी मी बैरम की मुहिम का के हेम अलवन मी कोन होशेली डिप्यूटी में
ad idari gotu hawana itama kushala ba fami itama ki algon deke gotu ga mal city council la waram muhim benon take ad waram muhim malumat take for kodde kame gotu ga mal city council la ki construction daira ga mikolo dende huri hudataka mikolo dende huri hudataka du magu bandu kuran shahuri akan kaman dukura board taka mi huri acha dukura idara ka bu ma ko amun helot der kuno gotu almen awareness program take rawa mes kudiya taga visnu huruma ko mikala kam ka expo ka bavar rajitum mariwa expo ka mal city council mikha ane mal matta for kodinu mi algon deke gotu ga me deve me rangalo ek kanta mi malgon mi hushalu ma algon furiya me taad kura wa ka dannawa shukriya इधर पे फिर कमेंट नहीं तगोंड आइटम वोट का हाल बारे आइटम पास अगोन एजेंडा आइटम अतरे सिनेमा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कांसेप्ट पास करमा में दो मशरा गोते निम रामजी मी सिनेमा रीडेवलपमेंट के कांसेप्ट की आल देफान था सिनेमा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट असुमी मी प्रोजेक्ट की एसएफ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी अदास बायसोना हवाल करे कोरिया दा प्रोजेक्ट द मी प्रोजेक्ट के मिहातना मिहा हिसाब ngaro मी प्रोग्रेस की मी प्रोजेक्ट के इमारे कुरमा हमजे फैक्टर के तेरें मी पार्शियल लैंड हैंडओवर के डिफाइन एक टावर और एलमो बेनवा बिंग हवाल करे फवनी मी डेवलपर दें डेवलपर फरातु मिहार और उन होशाला फमी वनी मी इमारे कुरमा राव फव देवत्तर के दे टाइप के बिल्डिंग के कांसेप्ट अप्रूवल ना उन होशाला फमी टाइप D1 ना D2 दें मी अरुण मिहातन वाणी वर्क इन द सेशन ने काउंसिल मेंबर ना दावत दी के बेनिफा देंगे के तो टेक्निकल मीटिंग ने मी एसएफ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के फरातु मी प्रोजेक्ट की डिजाइन फेस कंडाड़ा फॉर एजेंट टेक्टोर ना की गालों में वाणी मिटनेस बावा दें ये के बदल में फहु ये बदल में वडने हो रहा काउंसिलर के मी एग्रीमेंट है कुमार में मिहारवाणी इनफॉर्मल लेवल फोन मी कॉन्सेप्ट में ऐसे हो रही बदलता है कि एक्सेप्टेबल मी बदलता है कमांगे बस से कवान दें मिहार मी only not mouse control mouse leader मी प्रोजेक्ट का सु कॉन्ट्रैक्ट करे फैनी कॉन्ट्रैक्टर मी डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट करे फैनी फाइनल स्टेक हाउसिंग यूनिट एलो मदने की कॉन्फ़िगरेशन सब के हाउसिंग यूनिट सोलनी 2 रूम्स 3 रूम्स अदी 4 रूम्स अपार्टमेंट्स समोली देन एक इतुरा मी पार्किंग स्पेस ए मोटरसाइकिल अदी का पार्किंग स्पेस में लेगो देन मी प्रोजेक्ट के मी बिंग हवाल करे फर्स्ट ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट का हवाल करे फे मेंबर अबुरे मी एको मी हवाल कोरेवें मिहारू का हालत बदल हवाल कोरेवें बिम बिमुगे साइज अप बदलें गन्नाती मी मोली कॉन्फ़िगरेशन ना कॉमिसरी का बदलते हैं ऐसे हो रही मी ब्लॉक तंग अरेंज करे नोनी यूनिट्स तंग अरेंज करे और बिल्डिंग यूनिट्स तंग अरेंज करे हो रही गता कॉमिसरी का बदलते हैं ऐसे हो रही एमा मी फुरतमा ओरिजिनल लेआउट वे एंगो तो में जब मिहार मी कोरे ही फमींद बोलवाला ले गोली कोरे ही फैंग ब्लॉक्स तक है हो रही है ब्लॉक्स तक के मी प्रोजेक्ट ऐसा इनको रेवेगो तम हो है ना मी फाहम बदल मी मिनिस्ट्री तेरेंग आदि मी प्रोजेक्ट के डिजाइन फेस का एक बिल्डिंग कंट्रोल्स तक नागम दे स्टेज का और मैं मी अंडरस्टैंड वी बहुत मी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तो का हैंडबॉल कोर्ट मी हर लोकेशन मी प्रोजेक्ट तेरेंग एक्सक्लूड को दे हैंग हो रहा बिनते के आदि सोरी मी प्रोजेक्ट अंग असाइन रफा दे वी मैं को असलो मी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट तेरेंग ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को मी हर स्क्रीन के फेनोडानो मी टाइप D1 के दिहा ब्लॉक देन टाइप D2 के दे ब्लॉक है कि जुमला 12 ब्लॉक अड़ागो था मी कॉन्ट्रैक्ट पूरे फन एंड में मिहार मी बिम्मा मी आए बदला को मी D1 के हतर ब्लॉक D2 के अब ब्लॉक मी कॉन्फ़िगरेशन बदलवन एंड सम आदिवे सम 12 ब्लॉक
dimare koragota then original contract ga mi funnels te income ga versus mi building type taka mi imare aturalima funnels te ka pastolas hataru apartment libe then miharuge configuration na building tan aturalima mi terrace te ka pastolas apartment liben amma mi contract ga in adada vore mi sateka salis apartment madu then magandu sawabaki mi project an assign ko file land kuda womus tege tafsil hen state wala then mi tafsil ye almena mi project an assign ko fa mi detail designers kiya de then magandu gotega ebe full concept ganes for revisions ki mi apartment the size we have for a bodukunu ei balcony taka adi common by spaces tavs mi apartment ge bay goto badaluko mi original design over thanavas kore for kam fa kora then mi safety aspect kum badar mi vihipuri ge towers ta mi tower ta ki hemi mi balcony ta ginavun ei safety wise ko risk kam fennati balcony ta ka vis kom sari ge adjustments against kore mi original concept ga type D layout then mifenani miharu design alum propose ko fai layout mega sama mi hudu kon efenna spaces ta ki so public spaces ta ventilation I kan hon do ko for spaces ta sama spaces tampola dangala beenum porevikin mi miharu ge concept ga mi e bata ves apartment tere le for then mi Kuriga original type D contract to mi miga lefenas sastu type D1 ai puriha label te mi mihar tanam then continue kurar hunnani DSO ai rangal goten label kore fenna so D1 down mi contract amendment gennairo ai idari kum islah kurma fo kuriyatan then Kuriga configuration ga ingotum vejja bedroom hataru bedroom ga meolen the unit thin bedroom ga the unit the bedroom ke hatar unit ni komme floor ka mihar hum ami hatar bedroom ke the unit the bedroom ke the unit hum the bedroom ke 4 units hum ek badlan hun then tafata ki hum komme apartment ke space square feet area bodu then mi coding on then type D ke original contract ke engotum original size of being almena devunu kam gawanama contract ge tere imare koranje heni mi type ge diha tower ehnames mihar almen being devunu gotum mi type ge den imare korave gotam mihar fennani hataru imare ema hatavaru mi type ge hatavaru maduwan then etantana gannane ge baluga type D2 ge buildings ehma mi type D1 ge tower takun almen liben in terrace te ka pastolas apartment ge baluga mihar libeni passate ka salis hataru apartment then erum asate ka sole apartment madun e mi type mun adi ane type mun ituruwan then mi type ga hama mi car parking base tan hunnane be original concept ga tiris e be inna gota mes mi haru mi revise concept ga mi size anga badla ki ga nawavis be inna gota then cycle parking na mi ituru flowing include koffa mi haru ane mi cycle parking gadadu puriya varitura fa then commercial units of access mi unit ane unit a gudwa deve gota mi miharu ge concept ga hori mi kuri ge concept then miharu ge concept ga mi connectivity mi evese kal beenmen mi tantan kuyen hifa faratum beenu vejje kam banya unit ane unit connect ko mi commercial space ke values macce gende vena me gota connect ko area bodu korave gota mi layout storage kama wana so egotum den almen type D1 na mihar consultant propose ko for hori changes ta ki hama deve badal ta kama almen fennati ye den gota almen technical team se gota lafa dinima councilors se nge basela bafan ni type D then mihar contract ga den refer koran type D1 gota D1 na D2 devatare get our role this so alang betam mi haru mi
ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗ ಸೋಕರಂ ಕೊನೆ ಅವನ್ ಜೆಹನೆ ಬಿಂತವು ಕಂತ ಮೀ ಹಾಮೆ ಕಾಳುವ ಈ ಮೀಗೆ ಬೋಳೆ algon yes jagin no binta ke bole mi project tere hema algon me kan algon me sarkar hata ke hame kalwafa den amendment contract so kore ven me e sama mi councilors ge malumat karon mi faha kolda erum algon project asda kore gen den adi commercial project ka bati e commercial component e mohna ebasawata kuriya deveni mi bimuga kantata hame kalwage henwani wanagota ki contract so kofa එහෙම බයිගේ බීමක කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් ඔයකොල ඉජ්ජා අගොන් මේ කවුන්සිල් එක බඩත් මස්සත කන කොහෙදාන ඒ එවාක සමති වේ මොදමත් කතා දන්නවා මල්ගොන් මේ सरकार वहा तक के बदान बीमु कंत हमें कळवादी कमर्शियल एम होना को बसवे कमर्शियल टर्म्स ए मम एक गत कुरिदान टर्म्स कम मने कंफर्म कर निम्मन जे सुग मी प्रोजेक्ट फटाक तुम करिया एवा कम दंडवा मी होत सेफ නේ අරු ෆා කොල්ලම් බේනුවි මී ෆ්ලැට් ගේ අදදු මී මදුවනි කොංකමක කිහින බිමක් වෙගෙන්තෝ ඒ අල්ගොන් මේ වරක් කුරීග මී කවුන්සිල් ගේ දවරුග මී රයිස් ජම්හූරියා කමිහරෙන්නේ ડોક્ટર මොයිසස් ඉන්නවාගේ අල්ගොන් මෙන් කන්සීව් කුරි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ දැන් ෆන්ඩර්ස් තේක මී යුනිට් අලම් නිම්මි එහෙම ආමුන්ගේ ෆහරුග සුවාල්තකෙන් හොරදාන කන්නේ කී වෙගෙන්තෝ ෆ්ලැට් ගේ අදදු මදුවනි සරහද්දු කුඩවනි ඒ කොංගොතේ වෙගෙන් වී කමෙත්තෝ සාෆ් කොල්ලන් අල්ගොන් බෙදේ අද මී මිතනුග බෝලේ මී අනේ මී එහෙම මේ හවුසින් මේ ටෝයාඩ මෙන්නනි අලවන මොදම දෙෆාතු වෙජ හවුස් මේ හෝම් මිනිස්ට්‍රි දරුගා ටෝයාඩ මෙන්නනි දෙන් එතන අලවන්ගේ බිම්මක බොල මේ කවුන්සිල් බිම්මක તો මෙන්නනි මේ අලවන මේ සී බ්ලොක් දෙන් එත මෙදුතරේ මෙන්නනි මේ යූත් මිනිස්ට්‍රි දීෆන්න බිම එහෙම යූත් මිනිස්ට්‍රිගේ බින් අම යූත් මිනිස්ට්‍රි බින් කොතක මෙහර කුරියක් දාගත සරකාරුන් එන්දින් නිම්මාෆා එහෙම kurin vejja moli e block ekkon e pawn malawta hori den kuriga mi ramzi fa kolde mi ane emme gina mi bodati ko hori ane blocks ta mi apartment blocks ta madukoffa kudi unit so apartment blocks gina koran joni e land wasu gatam geldunima e miharo mi inana miga mi miharo 3000 square meters maduvani miharo ekama vidige ramzi holata තින්නස් 3000 square meters මදුවනි ඒ යසු මේ වී ගතකි ඒ මදුවීම මේ බ්ලොක්ස් මදුව කරන් ජෝනි ඒ ගින apartment වල බ්ලොක්ස් මතු කෆා කුදී apartments වල බ්ලොක්ස් ගින කරන් ජෝනි ඒ ලෑන්ඩ් 3000 square meters ගෙල්දොනි ඒ යසු වී ගතකි शुक्रिया මහදා ಅದು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ मी सिटी कौंसिल गे असलुगा मी हाउसिंग प्रोजेक्ट की मी डॉक्टर मोइज गे मेयर कमुगा मी निम्मावाफ ओय प्रोजेक्ट मी एरु गाळुन में मी कौंसिलुं निम्माफवणी ಮಾಲೇಗ ಫಂಡ್ರಸ್ತೇಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದಿ ವಿಲಿ ಮಾಲೇಗ ಫಸ್ಸತೇಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಳುಮ ಗೆತೋ ದೆ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯಂ ಮಿದಣಿ ಮಾಲೇಗೆ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರಿಯಂ ಮಿದಣಿ ದೆಮ್ಮೆಗ ಮಿ ರಂಜಿ ಹುಷಾಳುವಾ ದೆವ್ವಾಫಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ ರಂಗಳು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕಿ ಗೆತೋ ಮಿ ವರಗಿನ ಮಿ ಇದಿಕೊಳು ಫರಾತ್ತಕುಗೆ ಮಿ ಶಕುವಾಯ್ ಕುರಿಗೆ ಫ್ಲೆಟ್ ಜಾಗ ಕುಡವು ಗೆತೋ ದೆನ್ ಎಹೆನ್ನಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಫ್ಲೆಟ್ ತಕಕಿ ವರ ಜಾಗ ತಣವಸ್ ಕೊಂ ಹುರಿ ಫ್ಲೆಟ್ ತಕೆ ಎ ಗೊತಂ ಹಮ ವಿಸ್ನಾ ವಡ ಮೀತಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ಮಿಯೋತಿ ಮಿ ದೆಕೊಟ್ರಿ ತಿಂಕೊಟ್ರಿ ಅದಿ ಹತರು ಕೊಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೆಟ್ ತಂ ಹುರಿರು ದೆಕೊಟ್ರಿಗೆ ವೆಸ್ ಎಬಹುರಿ ಹಸ್ಸತೇಕ ನುವದಿಹ ಮಿ ಅಕ ಫೋಟೋ ಗೆತೋ ದೆನ್ ತಿಂಕೊಟ್ರಿಗೆ ಬಹುರಿ ಎಂಹಾಸ್ ದಿಹ aka foot square feet ingeto den hataru kotrige buhuri terasteka addiha square feet ehmima jaga tanavas mi flat ekeke ehmima wara rangala mi huri karu parkinna adi cycle parking wes mi building e terega mi himene gota adi vyafari kurevene mi spaces wes mi imaratu ge terega hunnane gota bar tower eligen mi dani ingeto ehmima hama mi concept an hama fully algun men taidu kurawahaka dannawala mi rice moizuge masakate ki ehennama wes council ge project ke mi har mi sarkaru ge belumge dashun kuriya gendawani ma famiyoti mi kaman hama furi hamaya algun men taidu kurawahaka dannawala shukriya ma kausa saida shukriya me algun danam benwa chaki eta toya de baba kanu je
toya do nan jeheni tilafushi etan ete limu kurama aneka youth misaka building en harmen hadata aneka youth mi hunna etaga futsal danda ane mi kule tan tandini mas warang dogu andetto e hinta ka samechi move kure vendetto malgon danam bedma chiki shukriya me to هذا ربنا شكرا سيدة بفرق بتجة من ده هم مي project هنگا من داني أنا city council के हम फ्री हम बेदम धरो हम अने clarity आउन दांडा वाला सो हिंगे बस बेगे एक council के project की ये बात हम साफ को दांडा वाला ये मैं concept को तो मैं fast कोरंग आदि आउन में agreement अने amendment अने रोग land रोग फ्री हम साफ को सो कोरा को तो agondo mi egota agondo ane mi fast kor hushala hadi bad shukriya हम इत्तेफाक पास एजेंडा आइटम हाथे माले का बैगे साफ में तेमेटने भी गोतेगा प्रधान निजाम गायम करमटक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बेटम 10 फुट 18 फुट के जागे माले इनवत विलिमादे मशा दिन में यदि फतुर कमा तिमा बेटा बे बुजार इदिफावात एकमा में मशरा को तेने मी एबे फ्रॉम इदिफावन साल्टम पाक माले विच दे विलिमाले के तने ने कम स्पेस बेन वेदे मिकमा का एबे फ्रॉम उलेता फुदेर का दोस्त भी हम फहा को हम गाडा का हरिंगा दोस्त जे मी स्पेस नेतिके उलेता अवन स्पेस नेतिके हम नुदेवी गेंदे अवन लेन कमिटी फंडवादान दे अवन मी मुहिम कमेंग असुग एकम कुरुम की ए याकोति बादा कंत कुरंग बजे माले हेमा लेन कमिटी फंडवा तिबे फ्रॉम हियादा का काउंसिल के मशवरा को गते ने मागोंड सैफ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಮಿಕಬುಗ ಎಬೇಫ್ರುಂಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೆತ್ತೋ ಬಿಮುಂತೋ ಬೇನುಂ ವಣಿ ಹಮ ಬಿಮುಂತೋ ತನೆ ಬೇನುಂ ವಣಿ ನೂನಿಯಾ ಮಾಲೆಗೆ ವಕಿ ಹಿಸಾಬಕುಂತೋ ಬೇನುಂ ವಣಿ ಕೊಮಿಗುತಿಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಫಾತುವಾನೆ ಬೇರುಮೋ ಗೊಹರ್ತನಕ ಮಾಲೆಗೆ ಮೆದು ಗೊಹರ್ತನಕ ಎಮ್ ಎಬೇಫ್ರುಂ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಕುರಮ ಬೇನುವಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕ ಇಂಗುಣಿಮ ಅವುಲ್ನ ಫಸೆ ಹವಾನ್ ವರ ಗಿನತಂತನುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಿ ಸಿಟೀಸ್ ಗ ಹುನ್ನನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಮತಿ ಬೇನುಂ ಕೊಫ ಮಿ ಕಹಲ ಕಂಕಮ ಎ එකම ඒරුම් බොඩ ඇක්සෙස් වානේ නුන්තෝ එයා ෆ්ලෝ යාච්චි එමෙ එකහල එබේෆ්රුන්ගේ ටෙක්නිකල් රික්වයර්මන්ට් කි කොබාකන් හොදාලුම් බේනුන් තෙරි කොමිටිය දියුමු කුරින් වෙසිගෙත අනේ එම බර පේපර්ස් තක ෆොන්වාෆා දින් අනේ ඉන්දියන් කමිටින් බදලවාෆා දිතුරු සුවාදන් ඔතිය අරුන් මේ එබේෆ්රුන් ආදී හැම තිබිදාල වහක සරුන් මේ හිස්සා කොෆා ඉන්දියන් කමිටින් බදාෆා ගෙන්නා එහෙම අගොන් ලේන් කමිටිය මේති ෆෝන් වාදන් ගේත සේෆ ඉච්ච විදාන ඉතර එහෙම ලේන් කමිටිය අන ෆෝන් මේති ගේත දැන් අයිටම් හරි මාද රිස්පක් සරහදුක මස්බේනුම ගෑම් කොෆාවන්න ප්ලැට්ෆෝම් වරබ්බට හදාකුවේ මිහාර නුස් නෙංගෙත නෙංගෙත හදාකෝගෙන ඒ ප්ලැට්ෆෝම් නෙගිෆවනි अदि ए प्लेटफॉर्म की वरक गिने रागी तो इतिमा को बेनुम करमस दाता नदी वरक जमावे इतंग मरामत करम इदेता गंड क देहरंगा दोसे जे कम इदेता एम इतंग डेवलप करम मी कमर्शियल टर्म्स का हुलवादा अगन में मी हुशालादा एरो अगन में ए प्लेटफॉर्म हदा दे बायका कमस खादा मी एमी होने एगे हदा दी रिटर्न दिबेन का कमर्शियल टर्म्स का प्रपोजल देगा से अगन में एती मिकोल इवेदट कोफा अदुम मिकोल गेन्न कोता अगन में मी हुशालानी मी अगन देके कोतुका एदन का प्लेटफॉर्म इनम किया वर मुहिम को ऐसा मरागी तुन स्वरा अगन सम वर गिनांग एदे मुंदा कम हेन नस अगन में पैसा मी बजट वर कोतुन एक मोता तक होरी कमर्शियल टर्म्स के कम करे एग्जाम हम गामस एदा आवास वे कन निमिगन दान कम अगन स्पेन नहीं एसबीएफ फड़ किया दमतिया डिप्टी में शुक्रिया बेस्टपक जेटी नुनिया माफन खोलोगे न मस्टेटिया की माफन वरब्बा राज्यतुम इतना जमाने बंदे बेनुकुरम गया जेटी कंदिमाय गोतुन जेटी हलाको बाव मेदु नगन जेहुनी और मेन्ना जेटी मसलागा वरब्बा एक सरकार एक दौलत उजारा तक एक कहाल सिटी तक अच्छी ला बस वरका कुरियन नुगोसे प्रोजेक्ट में दें
निविद्या सरकार हुरिया सरकार गैस एरोगन इंतहाब तवगा एता बावदू तके एता गगतुक एता बावदू तके मुळे माफंड वामु गन्न प्रोजेक्ट की मिदे एम्मी मालगन निस कृष्णगुरी काउंसिल फ्लोइंग मीति पब्लिक हुलवाला कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस उसूलु मित तंग हदा देन बाइक होतुमा एम्मी मा अलगोन मिखं युलान कोल्लम में मेद मी हुलवाला नि शुक्रिया Taid. سيف كونسل سيف هذا Taid me ehna masal fa kollam beenun commercial terms kandala eru galgun me mitana ekang ingum beenun teri misalaka algundu hamagamus war algunda hamagamus war kamunude don ziyare paw gar algundu ekko bandu fonna gotta packet design ko fe tang mi hokari hanu da hada nimma fewti ngeto koriga den etana kam miharo access en nowe amonna mi eta sate ketan hasare bande male mi hungos ifase kuranti bitane mer bandu ko exclusive zone ka ve feri ema public spaces ge access onna jihene ngeto amdum ashagen coastal area ei urban planning ge hifahatta usule ehmi matitana bes access onna gotka commercial di ekan kuramwane ekan algon mi stage ge spahak kollam beenu ingeto ಕೂಪಣೆಂಗ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಗಣಗನೆ ನೂಂಗ್ ಎತನಂಗ್ ಎರೆಮ್ಮಾನೆ ಎಮ್ಮೆನ ಬೆಸ್ ಎತಾ ಅದಿ ಫಿಹಾರೆಂಗ್ ಹೆದ್ದೆವಿಯಸ್ ಇಂಗೆತ ಎಹೆ ಏಕಂ ಫಾಹಕ್ಕೊಲ್ದಿ ಮಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಗ ಅದೇ ಮಿ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಿ ಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹುರಿಯಾ ಚಮ ಫ್ಲೋ ಗೆನೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಗ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕುರಿವಿಗೆ ಫಾಸ್ ಕೊರಾ ಹೋತ ಅಳು ಮೆ ಕುರಿ ಗೆಂದಾನ ಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತ ಬೆಸ್ ಬಿಮೆ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಎಸ್ ಕಮಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಗ ನಿಮ್ಮಾನೆ ಕಣ್ಣು ಕುರಾನ್ ಮಿತ ಫ್ಲೋ ಗೆನ್ಸ್ ಗ ಕುರಾನ್ දෙංගනේ බස් අනේ 2005 ගේ අවුන් මේ එදිම හොවාල්ම මිතන ෆාස් කොෆි නැහැ අවුන් මේ බස්කෙන් මේ අදි කුරානේ මේ කොට අදි නුකරේ වෙන්දෙන එෆලි හොලවාෆා මිහුන් එක්සස් දෙවේ කොට හදම් බගෙන් ඉන්නානේ මේ ෆාස් කොවන් මේකන් ඉරත් කුරේ කුරි ගෙන්දන කුරේ දුස්තවුවා එහි මල්ගොන්ඩ මේ කොට මේ කමර්ෂල් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් ෆයිනෑන්සින් කොට කුරි ගෙන්දාවත මේ හොලවාදම ෆාස් කොරන් හොෂාලා बहुत शुक्रिया आइटम फास्ट एजेंडा हुड आइटम तो निम्न कागोंड इच्छे धन्यवादम बेन बस आगोंड में मी एबेन दिबिफा मी फुर्सते ऑनलाइन फुर्सते मी दिबेनी देन यूसीएलजी एस्पेक्ट मी फुर्सत में हुलवादनी मी कम की फिशरीज एंड एग्रीकल्चर ऑनलाइन को है देन मीगा आगोंड में फुटसाला ने के मी मालेगा बोले मिका मसके कोरा मीहुन ना मीगा जॉइन कोरा आगोंड में के फुर्सत दे अमेरिकन काउंसिल तेरे ने उन्होंने ऑनलाइन चकवाते फुर्सत के आगोंड दे दिनों में कोई काउंसिल इंगिला फतम बरा मुहिम में एक काउंसिल दंगा से फुर्सत कवाते आगोंड बेन बनी मिका मिका काउंसिल मास्टर कन कोरा फराता दंडो कोरा फराता शागो फराता वेज्जाम अवन हुलवाला शागो फराता का मम ऑनलाइन को बदे को होगा बाहर बगोता हुलवाला असो एम तिगो इचास नीति आगोंड मिको तंगना ऑनलाइन कोर्स मुस्तकबल गोता कुरिया गेंदा गोता आगोंड हम तिबे फुंगे इजुने का हाल असो किन तो फेने बडानो एम कुरिया तंग मी ऑनलाइन करने ची आगोंड में गोता हुलवादान पब्लिक हम कुरिया गेंदा और बड़ शुक्रिया हम मैं इधर का में नती माउंड निम्मादान और बड़ शुक्रिया